350,000. Munini wa President William Ruto no gutongoretia atongoria a Jubilee mwena wa Meru. Gikaru-ini kiu Ruto auga mung'ethaniro no kuhithira uria hithira a Kenya kiuga matanya mao ni makiria ma kweria kamiti ya IEBC murumuro ningi woetwo ni President Uhuru Kenyatta kiri mwena wa Ikamba-ini. Unajua watu sasa wanatuambia ya kwamba ati turudi kule Bomas of Kenya twende tuongee kama itakuwa parliamentary system ama presidential system. Sasa mimi nauliza nyinyi, parliamentary system, presidential system inahusiana na mwananchi wa kawaida kwa njia gani? Ruto ni gine tetithĩtie atĩ no nginyagia mĩario ĩrĩa ĩrambĩkwo ĩrũmĩrĩre mũtaratara wa bunge akĩregana na itanya o rĩothe rĩa gũtabania mĩario ĩyo nja ya bunge. We have accepted, we have agreed tufanye hii mazungumzo hii majadiliano hii ya IEBC. We have no problem. Mtueleze ni nini mnataka. Lakini ile tunasema lazima tufuate katiba ya Kenya. Mlituambia katiba ni sasa. Na kama sio sasa ni sasa hivi. Sasa hiyo katiba ya sasa hivi tumepitisha. Hamutaki kufuata. Mnataka kufanya nini tena? Hamutaki hii katiba ama ni nini wanataka? Mĩario yao yũkĩtio rĩrĩ mũng'ethanĩro ũreganĩte na mĩario ĩyo gũtabanĩrio gĩikaro-inĩ kĩa bunge kana nĩ kamiti ya bunge. Tumesema tunazungumza nje ya bunge. Nje ya bunge. Na pale tunaweka vile wakilishi ya mashirika ya kibinafsi na viongozi wa dini watakuwa pale. Alafu sisi tukishaongea tukikubaliana tupelekwa bunge inapitishwa hivyo bila kubadilishwa. Ajumbe agi a Jubilee makiaria gũkũ Nairobi onao nĩ matumithĩtie mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio nĩ mũng'ethanĩro. Are we really serious wanting to change Jubilee? IEBC. Are we serious? Is CORD really serious? Is that the agenda that is hurting CORD? Because for me, when I look at how we are playing the politics, I don't think it is IEBC is the issue. IEBC is a carrot that is dangling, that is helping CORD to have an agenda to push. Surely tukipeleka hii nchi tena mahali tulikuwa, what kind of leaders are we? So as a government, we will protect the property and the lives of Nairobians 100%. Whether it is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hata wakikuja the whole week, tutakuwa tunapambana nao. But issue ya dialogue tumeona ni hawakuwa serious. I hope Kenyans wamesoma. I hope diplomatics wameona, churches wameona, KEPSA wameona. They pushed us, we agreed. See what they have already said already. No gikundi kimwe gũkũ Nairobi onakĩo nĩ kĩyumĩrĩtie na kwandĩkĩra maabitha a borithi kũmamenyithia gũkarũrũngana Jumatatũ na wakana kiumia tũrorete kũmenereria mĩrũrũngano ya kondi. Jubilee nĩ yamũrĩte ajumbe 11 kwaranĩria na mũng'ethanĩro ona gũtuĩka mũng'ethanĩro ndũrenda mĩario ĩyo gũtabanĩrio gĩikaro-inĩ kĩa bunge. Mũng'ethanĩro ũraregana na mĩario ĩyo gĩikaro-inĩ kĩa bunge kumana na ũingĩ wa bunge ya Jubilee gĩikaro-inĩ kĩu. Ngiribontera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Macharia wa Gachuru.